Two, two, two. Check, check. Two, two, two. One, one, one. Two, two. Two. Check. Two, two, two. One, two.
1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, check, check. 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2.
E ngai wi o te motu nau mai ki ngā tau whaiti o te whakaatūranga kiri āhua o Kingi Tūheitia 2023. He whakataitai, te tohu nei, hei aki aki i ngā ringa toi, e pui ana ki te whakaatu i tō rātou anō tūpuna, ahakoa te momo taonga hanga. E ngai wi o te motu, tēnā rā koutou katoa mōrena mai kia koutou, ko te reo irirangi o te atia wa tō tēnei, tuku atu rai te reo pōwhiri kia koutou. Ia mātou nei, he whakapāho atu ana i tēnei o ngā kaupapa, ngā pōwhiri, kai roto mai i tēnei o ngā whare taonga, i kia nei ko Wellington Portrait Gallery, kai ko nei mātou. E whakakapi akia, e kapu aki ana i ngā kōrero, i tēnei o ngā hui nui, koe ki mai ki runga i te whanganui ātara i tūpoko o te ika nei. Wero, tau ai te mauri, auri e
tahi o te mōna, mā te whatutai mōna, mea na piko ka mea nana wenga. He kakara, he kakara, he kakara, ma te pautu tau ai te tatau o te whare o tina, he kakara, he kakara. He kakara, ka te uina, ka paka pui pui, a tai e na hiku, tai e na upapa, kia pate, pate a watu, ruki tū. Paneke, 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 paneke. Wano, wano, wai mai mamari, hakie, yei,
kaurunui o maara nui, te kaurunui o te puna o maara, te kaurunui i awaiki. A awi tea tunu kuka awi tea tarangi, kia tēnā, kia wena, kia toka, ngā kura. Ngā kura kiruma ki ngā tangata, ngā kura kiruma i te whenua, ngā kura ara piroto i te pūkenga o kāta. Ai ngā kura i una, ara mai rā koutou e waka iri mai rā kirumi i te pakitaro o kōrero koutou, i whakakutia mai rā i o koutou kore wānanga kōrero. Auri atu rā ki o koutou, e kui mā e koro mā o te pō maranga, maranga, maranga. Maranga mai rā ki te wakarewa atu rā ki tō tātou kaupapa o ti anu rā tāuri atu rā ki rātou kua takataka i atu rā ki te ara wairua. Tātou e wakarawika mai nei kia ko i kokinge atu rā o rātou. Kua we turangi te mai te huku o te ika, mai te urunga mai o te rā, mai te uru, mai te mātomotonga kā puni mai rā ki te uka nei, te oki mai ki wanga kia tātara. Ara, kawea mai rā i o koutou mate. Ara, tui atu rā ki tō mātau mate. Ara, kōkiri ngā tari ki te wāri maro. Tēnei tūake nei, o tātou mate o tō tātou pāpā, a te rira pukitapu tērā. Ara, te wiki e pāurea ki nei, te pare kura, i taku ai. Ara, ai rote tō tātou taone, i te tui atu rā ki o koutou mate. Nō reira, koutou, kai te pō haere ki te wāki maro. Ka poro aki me te pō nau mai te awate. Aere mai e te manu iri tuarangi, nata kupo tiki koe i tiki atu, ki te ta atu a te rangi i kupu me mai ai. Haere mai rā. Haere mai rā, ka totoia mai rā, te wakatapu o tainu, waka ki to tātou kingi tu, hei te o puta tau te whera te tua putu. Haere mai, hoki mai. Ara mai rā, hoki mai e te kāwi ariki, o te whare tapu o puta tau te whera. Ara hoki mai rā e te kingi tu, hei tea me toho ara tira te makau, kōrua. Hoki mai, i te upoko o tika. Hoki mai, tāwahi. Hoki mai ki te kainga. Hoki mai ki te kainga. Tāta mea kei te hoki ora kōrua mai ki wanga ki a tātou katoa. Hoki mai. Ara, me hoki atua ki tō tātou hononga kōrero. Ara ko koutou te kiwai o te kete tātou, te kiwai o te kete. Me hoki atu rā, kia whakakuti atu rā, ta wanga nei, i te wanga tūweratanga i tō tātou whare warohanu ki te tangata. Ara, ko tō waine, ko Princess Piki tērā, i kawea mai te waka āwo o koutou tūpuna a tāweau, na waka iri tonu kiroti te puko tōku whare warohanu ki te tangata. I tai rawe ake anō koutou e tai nui, i kawea tura ka ai te kawa, nā piri pautapu tērā. Nā whiu atu rā ko wai tingo te whare, ka whakaoki kōrero te pāpā o ko karama. Ara, kōra haru ki te tanga. Ko te kōrero, mō wai te whare, kōna whakau te kōrero, mō te kingi. Mō te kingi Māori tērā. Te tai atura kingi kōkiri, kingi koroki, i te waka tūweratanga o tō tātou wari o tia nō rā, i reira tō waine, i reira tō māma. Nō reira tēnei ka mihira atura ki a koe, e te kāwhi ariki. E tai nui waka, ara mai rā ki nui te arawanaunga. Ara, o turi matakena mā, o hine kewa mā. Tēnei ka mihira atura ki a kaute te hononga atura. E reu ngā hononga whakapapa, awhati kua ko rua pūtahana. O tia nō rā, āre tonu ngā whakapapa kōrero. O tia nō rā, e rā hui,
A hoki atu rā ki te huri tau o tō tātou whare 5 takau. I ta pāna atu rā te himuka puna o wai koe tutu nei moa. I runga i te puna matana i te arapananga tēnei wai koe tutu katau i rawa atu rā ki a koutou. Tēnei te raukuro te atiawa. Ara, tēnei tato tara wānu i te taha kai o ki Karamarua a Mātito. Ko reira tēnei kami i rawa atu rā ki a koutou. Kai ngā kaimahi toi. Mihi rawa atu rā ki a koutou. E nei ngā taonga. Koutou. Ia humai te whakaaro i koea. Ia humai. Mai hone enui. Mai ngā tūpuna. Koutou. Ngā ringa ree. Ngā ringa taonga e whakei mai rā ki o koutou taonga ki wanga ki a tata. O tia nora i te mutungo tara, ara, ko wai kato, ko wai ka whiwhi, ki au, koutou kato. Koutou kato. Kai tō ora tonu tō tupuna. Kai tō ora tātou te hiwi Māori, me ngā toi Māori i tō tātaua. Nō reira kia koutou katoa, tēnei karuhi rawa tura, kia koutou tia nora. Aro hātu, e te ki. Tā te mea rā, he nui ngā taumaha ki rui tō tātou mea, ara o te kora matua pōneke. Te taia mai ki te atanei o tia no rā, i ara mai i te pōnei i pipi tia mara. Nō reira, tēnei karuhi rawa atura ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora koutou. Tēnā o nei au. E te tau a te pai ki a urara te whakarongo nei ki te tangi a te mana me e waru. Tangi hare ana atu parara, te maru a te tangatanga wakao ki atu ki te pūri i tanga. Kaure mai e i tā tangi hare uta aue, aue e tū ai. Paku manu kore no puruti ai puri nei, o te pua o te kupu pai here ki a ki te hono o te meanga. Ake, hei ngaro i te au e. Tauri atura ki a rātou kai maru i te au e, aha pōko mara atura ki te wā inaro. Ki a nōra koutou i te pō o ki mai ki a tātou, kai te ora tonu koutou i roto i ngā mahi i wakai i mai nei ki roto te whakai whakataro o te whare. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou. Te wā.
taumata kōrero ko ia ko te wehi ki te atua te tīmatanga o te whakaaro nui. E hau kū mai nei te mangāhitanga nui ki runga ki tō tātou kēhi kua haere mai ki roto i tō marahinga. O te atiawa o Taranaki whānui, o Ngāti Toa, o Ngāti Raukawa ki te toa. Nei rā mō tātou kēhi kua tāe mai ki te whakapūma, i te āhuatanga ki ngā mahi toi a te motu. O reira, ki ahi wāke ana, ki ngā mahi e whakarākei nei i ngā pakitanga o te whare, whakarira ana, whakarira. Ka mutu koi, te āhuatanga ki ngō tātou mate kā tika. Kā tika, e kura ahakoa, kāori, whai wāhi, kia tere, e tangi tonu ana, i tērā o tātou o te whānau ke tapu, e tangi hia tonu tiare. Ngā mate o te kāinga, kua tō ia mai rā ki roto i a tātou o tēnei rā. Ka mutu, hei aha, hei tangi potahi mā tātou i roto i te waiti. Nei rā fō tātou kīngi e kia nei, ko ia te pauaru nui o te mate. Ko ia tēnei kua wahaina mai rā ku ngā mate kei runga kei a kūtou, e taki i te ruru turuai mata ki a rātou kuangaro ki te pō. Ka hoki haere rā, ki ngāringa toi e tikāni. Mei kore ake ko rātou kua kore i honei he kaupapa mā tātou i tēnei rā. Me te mea nei e mā taki atuana, i te whao o rua tāhu, i ngā mahi toi a rua te pupu, i a rātou i te wā, i a rātou i a niware kama. Ka mutu, ko ia tēnei te āhuatanga, e rere ke atua i tetehi, engari ka romo koe i te mauri tū o ngō tātou mātua o ngō tātou tū. No reira e mihi ana ki a kūtou, ki ngā ringa, ngā kūtou e nei mahi i whakatutuki ma. E kura, e met, e hoki ana ki ngā kōrero a ratuma. E rua pēr te wā ka pate ai te tanga. Ko te tuatahi, ko te kore i hā, ko te kore e patuki nei te mana. Ko te tuarua, ko te wā e mutu ai te kōrero tia o tēnā tanga. Ai ko nei, ka kite i te whakaora mai o ngā tūpuna o te hunga toi ngā rato i mahima. No reira, ko hoki ora mai ngā rato ki wainganui ata. Tēnei ki aroha, tēnei ki aroha, tēnei ki aroha. Me pērea ho, te mihi ki tō tātou whare. Philip, koutou, me ngā tarahati o te whare whakātura, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Mahi nui, i te rua tau kua mahu ake ne, tai noa mai rā ki tēnei wā, i te whakatutuki, i tēnei tū āhuatanga, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. Pei te kite au i a Lisa mā, i ngā kai whakawā, nā rātau e nei mahi, i whakawā mā. O ai te rori, ka hia whakawā i te āhuatanga ki o tātou mātu. E tāi te pēre, ko rātou te hunga pōhi, ko rātou te hunga mātau, i tēnei tū āhuatanga, no reira ke te kite atu i te whakahirahira o te mā. Ka tai mai rā, kia tātou kua rume mene maia, i te kaunihera o te whanganui ātara, kanui nei te mi. Aha koa ngā pokea o te wā, i tēnā mahi, tēnā mahi, o te tautoko a te kaunihera e kore mutu, e kore ware tu. No reira tātou, e ni koutou o te taripiri himana, wali, e mihi ana ki a koutou. Ki a koutou i te hapori o te whakanui ātara, ki a koutou e ngā manu pirere o te motu. Tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi, tēnei te mihi. Tātou katoa i rato i tō tātou whare. Kei konei ko tō tātou kēni, ko te makauari, ko tāi mai ki te whakapūmau i ngā mahi a te tangata. I ngā mahi toi a te tanga. I runga i te kuku o haki o tana tupuna tāwhia. E whiti e tohu, rapu a te mea ngā. O kia ke nei au ki te riu o Waikato ki tā rāwini he roi mata tāku kai te au ki pō. E noi tēnei rā, kua tai mai ki rato i te whakanui ātara, he koa te āhuatanga o te ngākau ki tō tātou kēngi ki te marea koi a tēnei kua whakātu mai. Tēnei te mihi, tēnei te mihi. Kau te anō i runga i te kupu kōrero, te kupu togi kura, a te tupuna o tō tātou kēngi a tāwhia.
e ki nei, tuku te toi, ora te toi, whanake te toi ia hupai Hawaii ki e. Kei konei tātou i roto i te kaupapa, o tō tātou noho tahi tēnei rā, tēnei te mihi, tēnā hutu. Te atiawa, Taranaki, Ngāti Toa, Ngāti Rauka. E pihi ana kia koutou kua whakae mai ki ngā toi a te motu ki roto i a koutou. Ai mā taki mai mā te tini, ai mā taki mai mā te fuku. Tēnei te pihi atu ki a koutou, e whakarahiri nei i te noho tō tātou kiri ki roto i a koutou. O tira i te inui tonu, tēnā koutou, a kāti, a te ora hui tātou. Tēnei te pihi, apiti hono tātai hono, rātou o te hunga mate ki a rātou. Apiti hono tātai hono, tātou o te pitora ki a tātou. Tēnā koutou, pai marine ki a tātou. O mutu tēnei. Rangatira tēnā koutou katoa. E te kingi, me tō kahui aniki rangatira, no mai, haere ai. E te mai rai kura o te koro, mātua o Poneke, tēnā koe. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. On behalf of our wonderful New Zealand Portrait Gallery, Te Pūkena Whakata, and on behalf of my Trust Board colleagues, many of whom are here today, I say to you, haere mai, welcome. I have to acknowledge the absence of our rangatira, our chair, Dr. Alan Barra, who is overseas and sends his apologies. This morning, we have truly launched the Kingi Tuheitia Portraiture Award for Emerging Māori Artists 2023. Thank you to Hura and Rahui for leading us to clear the spaces surrounding us and the works that we can freely and safely enjoy the great works of these artists. Kingi Tuheitia today celebrates your remarkable foresight in allowing this award to launch with your blessing. Your award is unique in the world of Toi Māori, in Aotearoa,
to our outstanding finalists, haere mai, haere mai, haere mai. You are now in the Pōneke home of your works, at least for now, and I hope you can enjoy the remarkable company they each share with the others around them. You have produced works to the highest standard, befitting of the title finalists, and you can take pride in yourselves, knowing that we join with your whānau in taking great pride in you. So today, you have joined the alumni of Te Kingi Tu Heitia Portraiture Award finalists. And we here congratulate you and hope that you are really enjoying this very special day. As Te Kingi intended, your works reflect a wonderful diversity of expression, reflecting too on the fact that Māori portraiture has never followed the same model of colonial portraiture with its echoes down to the present. We only need to look around to see that diversity. So I welcome to and thank our Te Kingi Tu Heitia Portraiture Award sponsors who have allowed this illustrious award to happen. The Office of Te Kingitanga, Te Maika Trust, Wellington City Council, the Ministry of Culture and Heritage, and our new principal sponsor, Forsyth Bar, whose contribution is recognised in the naming of the Forsyth Bar People's Choice Award. Make sure you vote. You vote for the work you like the best. And on the 19th of August, Forsyth Bar and their representatives will be here to tell us who is the winner, who receives $2,500 from your votes. Our director, Janine Parkinson, together with her very hard-working and committed team, have been in fact working for months for the success of this entire day. And while they have been supported by our Kaumātua Komiti Taupapa Māori, I want to give special thanks and acknowledgement to Gary Nicholas, who's hiding just over there and pretending he's not. Kia ora, Gary. And to Helen Kedgley, who curated the works here over the last few days. So again, welcome to everyone. I'm now going to hand you back to Kura, who will offer us a karakia for our Kingi Tu Heitia Portraiture Award 2023 catalogue. And finally, just before I finish, we're all going off for kai after this, but can I ask our finalists just to stay behind and hold on to your pupu just a little longer before it gets filled, and we'll have some photographs and things like that. So, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora. Tēnā koe, Philip. We're doubly blessed. We have all this, and I'd like to invite Rahui to join me to do the karakia. I'd also like Ngāti Toa representative to join us to do a karakia. Nika, ara mai.
also from Toi Māori, Kaupoi e Rāpui, te mahi. Ana mai. Kia ora tātou, ladies and gentlemen. I understand that there is some refreshments shortly, so we'll wait for the departure of King Tuheitia and Te Makau and our manuhiri and make our way over to the venue. Kia ora tātou.
Ngātia ki rā, ke ngā iwi o te motu, ko toi mātakitaki mai rā i tēnei. Tēnei o ngā kaupapa e pāpāhua atu nei. Kia koutou mai tau poko o tika, no tēnei whare toi, e ki nei ko Wellington Portrait Gallery, he taiwi. Kātahi, kua rongohia, ko kitea mai koutou. Ko hakamutu rā i te rawahanga o tātou te rā, te tuku rā i te reo pōwiri kia kingi tu heitea. Pō tātou te whero te tua. Poino rā i te iwi. Ko ake nei ka haere te tini me te mano, te maria. Ki te kaitahi. Ki tētehi o ngā kai, ngā toa hoko kai i te pokopū o pōneke nei. Me te whakamōhio mai i a koutou anō hoki e te iwi, me hoki mai koutou, me hoki mai, ho mai o koutou taringa, ho mai o koutou whatu, kia tātou i te pō nei, i a tātou nei e pāhoaki ana mai i te marae o Pipitia. Hei te pō nei, kātu i te pō whiwhi taonga, moe nei o ngā toi mahi kātahi, ko whakaare waina ki te ao whānui. Nō reira, e te iwi koutou e mātakitaki mai rā, Anō nei, hei te pōnei, hei te ono karaka tātou, tīmata i wā tātou mahi hakapāho, no te marae o Pipitia, nō reire, hoki mai anō, ho mai o koutou taringa, ho mai o koutou whatu ki tērā. Tēnei o ngā kaupapa kātu, hei te pōnei. Ia ana i te iwi, kua tūkotahi mai, o ngā kai toi, ngā ringa toi me ki, ngā ringa rehe, lātou mā, ko waihanga hia, ko ngā taonga i whakairiiri mai rā, ki ngā pakitara o tēnei o ngā whare a tāhua. Ko ake nei i te iwi, ka whakawhiti atu tātou ki te tiro haere, ki ngā mahi toi e iri ana ki ngā pātū watawata, ki ngā pakitara o te whare nei, no reira taiho ake te wā, ka kitea i koutou ki ngā toi a tāhua e iri mai rā. Nā reira, ia nei i te ui, koe nei rā, ia koutou mātaki mai nei, nei tonu ko ngā ringa i rehe, ngā kai toi, ko whakapiri mai nei mo te tango whakaahua. Me huri hia e tatau te titiro ki te maria, kua whakaike mai nei, ko pakia mai, ko whakanuia mai te maria, ke nei nā o tira, ko ngā ringa toi, ngā ringa rehe, ko whakauru mai nei, ki roto i tēnei o ngā whakataitai. 43 art pieces e hoa mā, all a part of this competition, the Kingi Tuheitia Portraiture Awards. This morning's event at te iwi is simply to welcome our king, te Kingi Tuheitia, po tātou te whirowhiro te tōwhitu, ki runga i a tātou, ki roto i a tātou, te atiawa, Ngāti Toa, Ngāti Raukawa. And a reminder, whānau, that tonight from 6:30 is your chance to be part of the awards ceremony. We will be broadcasting that to you live from 6:30 tonight from out of Pipitia Marae. What you're watching now, whānau, are live pictures from the Wellington Portrait Gallery, Shed 9, on the waterfront here in Te Whanganui-a-Tara. This is the official opening of the exhibition to the public. From here on in, this exhibition is open and available for viewing. You would have heard our speakers from the floor talk about encouraging whānau to vote, because there is a People's Choice Award. And by participating in that voting process, you will decide, whānau, which of our ringatoi who are with us this morning will win the People's Choice Award. And that is a cash prize of $2,500. $20,000 OTW is the main prize. And that winner will be announced as part of tonight's award ceremony live from Pipitia Marae from 6:30. Whānau, just as our ringatoi, as our artists make their way from out of the whare here, there's some media interviews happening also on the side. We do endeavour to give you a bit of a look through some of the art pieces that have become available for viewing for the general public.
A kātia ke rā i te ui. Ka mutu tātou i wā tātou mahi hakapāho noko nei no te whare tāpire o Wellington Portrait Gallery ki te Pokopū o Pōneke. That brings our broadcast to an end of the Pōwhiri ceremony, welcoming on in Kingi Tūheitia ko tātou te whero te tuawhitu ki roto i a tātou. Brings to an end the official opening of the gallery to the wider public. And a reminder to join us again tonight from 6:30 for our live broadcast from out of Pipitia Marae for the awards ceremony that's been streamed here, live streamed here, thanks to Wellington Portrait Gallery and also brought to you with Aotearoa FM. Hoi rā e te iwi, i ai nei ka tuku rā e ngā mihi kia koutou rā e mā taki mai rā kei o koutou kainga, kei o koutou marae, tēnei te reo mihi o mihi kia koutou, tēnā koutou, katoa.